laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول مولانا عز وجل في محكم التنزيل: وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawon yettude o hanaɗo yettede ɗum ko Allah, du'ano ɓurnaɗo tagefo on ɗum ko Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓen fof e kala wonɗo e laawol ɓeɗo ila yawmil qiyama. Yo Allah waɗu en e maɓɓe. haray Allahu subhanahu wa ta'ala o yewtika deftere makko o inni: wa ahidna ila ibrahima wa ismaila an tahira baytiya littaifin wal akifina warrukkai sujud. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki kala on darnanɗo Allah juulirde, Allah mahanoye mo suudu ka aljanna. yo Allah mahano en juuɗi ka aljanna. yo Allah newna en kadi waɓe mahangol Allah suudu ka hoore adna ɗo, hettoyen ɗum ɗo ñande wawana hoore meɗen. musidɓe julɓe tedduɓe, yewtere anden hande ko nde fewtata ko fii ko yowdiri kon e wiyete meccal, métier. bani adama o hana yewitade golle hun wo golle hun kun janɗi kun fanɗi yo taw tun hara hikun dagi. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki hadisi selluɗo wonde ƴettata himpare, ƴetta tenirde, ƴetta kaafa, yaha ka ladde ka burure, hiɗa soppa hiɗa soppitoro, tena diifa delbi, rondoɗa, adda ka saare yeeya, ñaama ko faggitorɗa jungo ma, wo ko ɗum ɗon ɓurma moƴƴande, a fontude jungo ngon toro yimɓe ɓen ɓe okkorma ma ɓe okkorama. ɓe maki hadis goo wo alyadul uliya khairu min alyadu sufla. jungo wongo dow ngon, jungo okkowo ngon, ko ngon ɓuri e moƴƴude nde laabi temedere e di jungo okketego ngon. holla noon kadi jungo okketego ngon ngo moƴƴa, kono ko ɓuri e moƴƴude, koko moƴƴi e ko ɓuri e moƴƴude. yo Allah waɗu en hara ko en okkoɓe. mi yewtay ɗo seeɗa fi annabaɓe, mi yewta metiyeji ko ɓe jogino. no woodi wano enen ka meɗen metiyeji gon toon, si goɗɗo jokkiɗi haray ko aybinteɗo. metiyeji goo siɗa wadde ɗi haray ɓe considérama. metiyeji gon toon siɗa waɗude ɗi haray ɓe kontama ko adimo. metiyeji gon toon si on tigi hino waɗude ɗi haray ɓen non ko yimɓe iññinaɓe. jon noon daare moƴƴuɓe, hara ko patronɓe e patronɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala tagi ɓen fof ala wajihil ard, metiyeji ko ɓen waɗayno. ndaren ɗin ɗon ko waɗini ɓen ɗon ɗum ɗon ko Allah inni ko ɓeɗo kadi ɓuri moƴƴude. Allah tagi tagefo ngon fop iwi e adama alayhi salam. annabi adama woni baba kala bani adam. oɗo ko honnu wonno golle makko? kana fallahan, hari ko remaynoɗo. golle makko hari ko cultivateur jo, ko remugol. hande o jooɗaki e biro o memari internet. enen hande ɗum kala jooɗiɗo e ɗum ɗon ko wondema o barkari. sa woli sifa ɗum ɗon hara aybini annabajo, amma a aybini kadi baba tagefo ngon fop. a aybini kadi mo Allah tagiri juuɗe muɗum. khalaqtuhu bi yadayya. en fof meɗen enen luttuɓɓen si feƴƴi adam e hawwa e isa alayhimussalam, luttuɓɓen fof ko tagako e toɓɓere maniyu. ko woni tagaka e toɓɓere maniyu ko adam. hawwa kadi o tagaka e toɓɓere maniyi. annabi isa kadi o tagaka e toɓɓere maniyi. fi honno himo jogi nene kono o jogaki baba. nene hawwa no mari baba kono mara nene. annabi adam alayhi salam o mara nene o mara baba. ko Allah tagiri mo juuɗe makko ɗen. juuɗe Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗe ɗen ko ɗen adam woni ko tagira. oɗo ko honnu wonno gollal makko hari ko remugol, poɗugol keri. ɗum ɗo na ko hana aybinede. si goɗɗo jokki ɗum ɗo o ñentini sunna baba meɗen adam alayhi salam. ɗon woni goo.
si ɗum noon feƴƴi metiye ɗiɗaɓo momi yewtata fi mum mi ƴetta fi annabi idris. si adam feƴƴi ko idrissa hikki ɗon ɓe addi e qissaji o yawno visitoygol aljanna on ɓay o yii ɓe ndene allah simi golloyta kon fof naafi heɓugol ɗo oyni joni min o mi faala luttirde ga kisa mi faala yilta toon allah en tigi tigi o go natta aljanna ga sina o maayi ko be o maaya taw so hewta ga oyni a bo régulé fof kono acci am luttira ga hande kadi kono faalaka yawde noggo hande kadi. annabi idrissa o ɗo ko honnu wonno golle makko ɗen kana hayyatan hari ko tayerjo ko ño'aynoɗo ene ga noon si goɗɗo yehi hande kadi hara ko wurgugol machine haray o mara considération hande kadi hakkude société o awa annabajo jeyaɗo e annabaɓe golle makko hari ko ño'ugol. komi woni e yewtande ɗiɗo fof ko fi en accu haalaji goo hino toon haray na ko moƴƴi wonde a aybinay ha hewtoyaɓe hanaka aybinede. si tawi annabaɓe waɗi golle ɗen golle na bonɗe ɗen golle haray ko hanaɗe teddinede. sen daari leyɗe ka wonɗen ɗo occident nga kala waɗayɗo ɗen golle ɗon haray ko be waɗa formation janga fi muɗum ha wawa kadi ɓe jonnoma diplôme. awa annabi idris alayhi salam kana hayyatan hari golle makko hari ko ño'ugol. si ɗon noon feƴƴi mi ƴetta annabi nuhu ko annabi nuhu ɓe yiɗata cheikhul anbiya c'est dit le doyen du prophète e nder annabaɓe 124 000 ɓe fof maɓɓe ko heccinulaɓɓen ko annabi nuhu. fiyonnu annabi adam o wonano nelaɗo o wonno annabajo kono o wonano nelaɗo. goɗɗo hino mo wawi wonde annabajo hara o wonari nelaɗo kono kala wonɗo nelaɗo haray woni annabajo. kala nelaɗo ko annabajo kono wona kala annabajo woni nelaɗo. joni noon ko hombo ada nelede ko annabi nuhu alayhi salam ko oɗo ɓenta cheikhul anbiya duuɓi wulure manku ɗum 50 himo wajade yimɓe makko ɓen kono ko yimɓe 12 o heɓuno ko gomɗinimo. ɗum noon ko entre parenthèse. oɗo kadi ko honnu wonno golle makko kana bakharan c'est dit hari ko doginaynoɗo laana kana kadi najjaran hari ko ménisiéjo kadi ko kanko adi moƴƴingol laana. hande si batoji moƴƴinama ha hewtoyi hontode source majji on fuɗɗagol ngol heɓugol hakkille ɗen ko allah subahana taala jonnuno annabi nuhu alayhi salam kanko adi lesugol laana ƴetta kan joɗɗina e hoore ndiyanka yaha. oɗo kan nayen aybin ɗum ɗo. si tawi a heɓay suudu labandu be ndu moƴƴa haray ko be ménisier ɓen tawe ton. si on famodirare maɓɓe bafalngal yeɗɗata naferi plafond on na hay e hunde hoore kam mi dari ɗo miɗo sonka e hoore moɗon ko be ɓe famodire. joni noon ko fi honnu goɗɗo watta o métier ɗo tawata hara ɓe yimɓe ɗon hiɓe aybina koye wattan hakkillu moƴƴa. est ce que hara allah o suɓanto annabaɓe makko ɓen ɓe o ɓuuri yidde e taguefo ngon fof gollal hara ngal gollal hino wonde a yiɓe kalla wala ɗum wawata wonde koye wattan hakkili wata wowlu gokkum hara fanunde ma nden ko sama kala ha hewtoya nokkugo ka hana hewtugol. fi honnum mawmen ɓen ɓe maka e wonde sa juutini loyru gaño ndu soppoye giɗo haray ɗum na ko aybinte noon haray métier neɗɗo fof neɗɗo no hani heɓugol métier o ñaama lakkere makko. si tawi ɗum ɗo feƴƴi annabi nuhu alayhi salam on andi inete ɓen ulul asmi jomiraɓe pellital ɓen e annabaɓen koɓe jowo ɗum ko annabi nuhu alayhi salam hikkoɗon annabi ibrahim alayhi salam hikkoɗon annabi musa alayhi salam hikkoɗon annabi isa alayhi salam hikkoɗon ɓurnaɗo taguefo ngo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam. ɓeɗo jowo noon tawti noon annabi idrissa e annabi adam mo be maɓɓe yewtay ko honɗum wonno golle mum. tawata hande ni goto e meɗen falaka gollugol sifa ɗen golle ɗon ko fi honɗum ko ɓay en andari nafoore ko woni e majje kon ma ɗum hara en andano ɓe annabaɓe ɗo fof gollino sifa ɗe golle ɗon. si goɗɗo yalti waɗugol da'awa noddugol yimɓe waajagol waɗe ko moƴƴi acce ko boni haray o ƴetti laawol annabaɓe ɓe fop maɓɓe ɓe fof metiyeji maɓɓe ɗin ko honɗum ko da'a on ɓe wattora ɗon noon honɗum metiyehum ka ɓe wawata heɓugol ko ɓe wurida hoore maɓɓe ɓe gureji maɓɓe. joni anni annabi nuhu kanko adi lesgol laana
kanko kadi adi dogingol laana e hoore ndiyam si tawi no weyde on no doginayi ɓe batoje ɗo koɗe janɗi wo koɗe janɗi haray karama ko maɓɓe ko annabi nuhu alayhi salam si ɗum ɗon feƴƴi mi ƴetta khalilullah jaatigiijo allah on mo allah suɓi fof o inni wattakaza llahu ibrahima khalila allah jogi tike annabi ibrahima o ɗo sehilajo ko weldiɗɗo giɗo kon ɗum wonno gonne annabi ibrahima kana banna an hari ko masonjo wonno annabi ibrahima martaba makko on ko towi kon fof aduna allah on fof wontiri sengo kanko tumo wontiri sengo ha allah manti mo inni kana umma ibrahima wonno oɗo ko mofte kanko tun hari golle makko ko masoyagal enen ɗo noon kala mo wa joɗaki e biro waɗi veste ha moƴƴi tappi ka ordinateur jooɗi ɗon haray tigi tigi on o heɓari ko keldi la annabi ibrahima oɗo ko goɗɗo heɓata martaba ko ha hewtito oɗo kono ko ɗum ɗo wonno gollal makko ngal e hewtoya fimo yeeso joni kadi sen ƴetti wona ndu suudu kaaba ko yiyeten ɗo ko annabi ibrahima woni ko darnodi tammiri ndin allah wi hon ɗum wa is yarfau ibrahimu alqawaida min albayti wa ismail janti tuma nde annabi ibrahima ɓantayno dosɗe tugale suudu kaaba nun kanko e hombo e annabajo goo kadi ɗum ko annabi ismaila alayhimassalam ɓeɗo wonino golle muɗum hande kadi ko masoyagal sa yeehi a waɗi ɗum ɗo a jangi fi ɗum ɗo haray a ñentini metiye goto mo annabaɓe ɓurɓe moƴƴude e annabaɓe wonno ko waɗayno si ɗum ɗon feƴƴi mi ƴetta wano annabi ilyas alayhissalam so nani ilyas ko inde annabajo goto e annabaɓe mawɓe ɓen kadi oɗo ko honnu wonno golle makko kana nassajan hari ko sañaynoɗo sañugol ko anduɗen kon ko ɗum wonno golle o annabajo ɗo kadi golleji ɗin e ɗuɗu e ko ngallo allah subahana taala woni ko suɓanimo tawata kadi ko gollal yeɗɗugal moƴƴugal hande kadi hande fewn ɗo boyi anda hay ko woni sañugol ngol taw wona fere inna min kam miɗo faala ekkitagol haray sañugol haray na ko aybinteno si ɗum noon feƴƴi ƴetten annabi dawud annabaɓen fof mo be no woodi ko allah okki oya ko okkari oya welugol hito annabaɓen fof ko ɓurno ko annabi dawud nelaɗo sallallah alih w sallam e makayno wo oɗo sifa honno abou moussa al ashari wo allah okkimo hito sifa hito annabi dawud tel manque ko welno hito sen ƴettiri wano ka gariji ɗon e ƴetta e innay ko annabi yusuf sen ƴettiri joni wano ka laamu ɓurgu mawnde ɗum en innay ko annabi souleymana okkumo laamu annabi souleymane tigi inni wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di allah mi tori kema okkan laamu doole hara goto heɓitata sifa majje ɓaawo allah inni mi nani mi jaɓi allah jonnimo ɗum ɗon na jinna wona yimɓe ɗum ɗo fof allah eltannomo hay hendu ndun allah eltanimo ko ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande goo hiɓe naafa jemma jinna wi gooti ari sowinsini ɓe nelaɗo sa sallam yiili jungo maɓɓe gonɓe hendingi ha ɓe gayni ɓe haɓɓingi e tugalal gotal e tugalal ɗen ka julirde ɓe inni a wonay ɗo ha bimbi tawi koye madina fof ara yiyama ɗo fiƴama ɗo kaaje on sangi inni mouhammadu mi torikima wata wirta nelaɗo salah sallam ɓe maaki a fillotako kono ko ɗo wonta kono ɗo e weetude nelaɗo sallallah alayhi wa sallam anditi ko annabi souleymana siɗɗo maɓɓe on torino kon okkan laamu hara goto heɓitata sifa maggu ɓawa ɓe daari ɓe tawi si woni ha bimbi hiɓe joguingui ɗon haray ɓe heeɓi sifa kamɓe kay ko annabi souleymana heɓuno ndaare yiɗalngol musidɗo muɗum ko yiɗani hoore muɗum kon nelaɗo sallallah alih w sallam ini mi anditi yewtere ko siɗɗo an souleymana wiwno kon ɓe accitingui sina ɗum ko ɗon fay koy koye foppo yeynogui hande kadi ɗum ɗo ko holli annabi souleymana ka doole allah jonnumo few pouvoir o so fokkitino ɗo yawgol ko hendu ndun tun o noddayno o jooɗo ɗo e hoore tapi mum yaaha hara noon na waɗa ɓe dey karama ko batini inna ɗo ko wira ɓe na ɗum ɗon ɗum ɗo ko karamatul awliya haray annabi dawud oɗo mon e yewde fimum kana haddadan oɗo ko honnu wonno golle makko hari ko bayillojo enen noon si goɗɗo innama ko bayillo ɓenni haray anni kon to nawrɗen ɓe haray ɗum ɗon hino harmi ka nder dina l'islam bayillojo suudu watake labede ndu moƴƴa si tawi bayilloɓen tawaka nder ton haray o annabajo ɗo kadi golle makko ko honɗum wonno hari hande kadi ko bayillojo kaka bayla ko ɗo wonno ko gollayno allah eltanimo noon bayla kan allah eltanimo jandi ndin ɓuri ko eltani fewdo ɗo ño'owo dolokke o bagi momi ɓorni ɗo tawi o ƴetta e jandi ndin o waɗira ndi
waɗa bouton o yiltinira jandi ndin wona o faalira noon wona Allah daalirnoga Qur'an wa alanna lahu lhadid min eltanimo min newinanimo jandi ni tawi kala ko o faala waɗe si fokkitama guereji ko ɗon moƴƴinte kafaji ko ɗon moƴƴinte dolokkaji ko ɗon moƴƴinte kufonaji kala ko ɓe faala kon ko hoore ɗum ɗo woni ko ɓe moƴƴinta fi protection on haray ka guereji onno ko annabi Dawud alayhi salam si oɗo feƴƴi Musa alayhi salam kalimullah oɗo kadi o heeɓi ko goto heɓari annabaɓen ko kanko petti yewtidi e Allah ka hoore leydi ɗo on andi annabaɓen fof mo be torino Allah jonunomo du'a tawata so torike on ɗon du'a o ruttatake mo be maɓɓe tori on du'a ɗon ka adna ga sina nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo kamɓe ɓe mari on du'a ɗon ha fi yawmal qiyamati fi mofte maɓɓe ɗen ɗum ko enen yo allahu on okku en tefore maɓɓe yawmal qiyama haray annabi Musa honɗum wonno golle makko wo kana ra'iyan lil ghanami golle makko hari ko aynugol dambe enen si goɗɗo yimmi keɗo yehi ka fulawa joni hara ka nagge ɗum ni wuroji ɗin ko ɗum o jokkata ko ɓen tawa ɗo kadi barki waɗari ɗo ha barki waɗi ɗon tigi tigi o fiyon ko woni ñamude ko lakkere makko haray annabi Musa no fanɗi ko ƴettoto suratol mangol ayeje 50 nder Qur'an ma 50 hara fi annabi Musa yewtaka ton haray golle makko ɗen ko honɗum kana ra'iyan lil ghanami ɗum ɗo wonno golle makko ila fuɗɗiɗen ha hewɗen ɗo yaari hay goto taw yaaruɗo taw tewen telen ka technologie kono ɗum ɗo fop ko ɗum ɗo wurnoɓe ɓe ñaami ko wiyete kon kasbul halal hara koko dagi woni ko ɓe ñaami kadi wa qabla al akhir Isa alayhi salam annabi Isa oɗo kadi o heeɓi ko goto heɓari kanko tun woni ko Allah tegi tawata hino mari nene kono jogaki baba oɗo kay ko honɗum kana ya'malu fi tib oɗo ko médecin jo wonno hari ko ñawdaynoɗo fewndo makko hari ko ɓurno jaalade ko gandal ngal Allah subhanahu wa ta'ala noon tawi on say bani Israil hino jogi gandal moƴƴa noon hiɓe foori e médecine o moƴƴa noon ha fewndo ɗe ka fewdiɗen ɗo Allah addaniɓe noon goɗɗo jogiiɗo gandal tawata si ɓe yehi ha kamɓe ɓe hatti ka ɓe wawi ɗon kanko ko a parti ɗon ka ɓe yini ɓe démissioni ɗon ko ɗon o fuɗɗoto hande kadi fi onno sa yehi ka labtane ɗo ko ɓe innata joni ko ha ɓe inna vraiment il est mort o maayi hi a parti ka o maayi ɗon noon annabi Isa kanko ɗo woni force makko immintingol o immintina mayɗo on kadi ɓe yiya kadi o maayino o immintinamo kadi ɓe tawa pellete o woriti kadi oɗo ko ɗum ɗo wonno golle makko wa akhiran sakkitiɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓurnaɗo tagi e fo ngo mo Allah ɓuri yiɗude e ko tagi ko fo jogande ma adama ha ñande dargal dari hay goto ala adatoɗo mo natoygol aljanna Allah jonni mo moƴƴere ɓanti fi makko ɓanti darja makko ha tawata si tawi tun hiɗa yiɗi Allah ko be iwtira ɓawo Muhammad tawata a wata wonde julɗo sina tumane gomɗinɗa Allah gomɗinɗa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawata kadi a wawata heɓude peewal ko naɓayma aljanna sina sa iwtiri ɓawo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ɗum wonno meti e makko on kana ra'iyan lil ghanam oɗo kay wonno golle makko hari ko aynugol dammi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko aliyatimaɓe wonno a 100% baba en maɓɓe faati hiɓe jogii lebbi 6 ka nder teege yumma maɓɓe faati hiɓe jogii duuɓi 6 soro maɓɓe faati hiɓe jogii duuɓi 7 ko bappa maɓɓe woni ko neyiɓe Abu Talib mo jogino noon ɓiɓɓe buy nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yi'i tawi dongal ngal charge on no ɗuuɗi e hoore bappa makko dépense on no ɗuuɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yaha ka ladde aynana yimɓe makka ɓen dammi ɗin si woni ha ɓe yoɓama ɓe ƴetta ɗin mbuɗɗon ɓe adda ɓe jonna bappa maɓɓe ɓe inna bappa wallitir ɗum ɗo e fi ɓeygore nde on acte nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗon marki moƴƴanel honno bappa maɓɓe Abu Talib ko ɗum bappa maɓɓe Abu Talib ɓe huylotano ko sina tumande nelaɗo huyli ɓe ñamatano sina tumande nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko nafi ɓe yiɗi mo giggol hattirde yiɗugo ɓe yiɗi nelaɗo ɓuri hay ko ɓe yiɗi ɓiɓɓe maɓɓe kon kono lil asafi shadid fewndo mayata o silmano few joni noon saabu ko yiɗuno kon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah hoyfinano yeymo lette ɗe yawmal qiyama ko kanko ko yeru ko gabbun zarra ƴulɓum gotun e ƴulɓe yiite jahannama waɗoyte ka ley teppere makko ni ko kanko woni hoyfinanteɗo lette ɗen kono si kun joɗɗinama ka teppere makko ka teddudi ley wo ko ngandi makko ni dow ga woni ko fatata ko oɗo noon ɓuri wonde jogade lette ɓurɗe hayfude ɗen hande kadi tori Allah yo Allah dande yette jahannama joni sen daari ɓe annabaɓe ɗo ɓe patron ɓe ɗo wi'aɓe ulul azmi ɓen fof jomiraɓe pellital ɓen fof ko sifa ɗi métier ɗo wonno ko ɓe waɗayno si ɓe waɗi ɗi ɗo ko holli enen kadi ko yen wakkilo
waɗe métieji ɗin surtout sukaɓe suka noon fewno ɗo ka fewndi kanko nawinno yaha wayno yo dammi c'est dit ko nangue yaltugue woni ko lilante fewonɗo suka ko hani ko darturagol technologie sukaɓe fewonɗo ko ɗum ɓe hani waɗugol hara kaka technologie ɗon ko ɗon ɓe noddirta ɓe waɗirta da'awa maɓɓe on fiyonno siɗa wawi ɗum ɗon joni a wawi noddande l'islam ka wonɗa ɗon hara say immigue ɗo yeyi kala hôpital mo yawɗen to en taway toon julɗo e yiya to waɗɗo puutoru tawata tigi to hewtay ɗum ɓerde ma nden nde welto ɗum ɗon haray a waɗi da'awa ko musidɗo ma on natata ko goɗɗoyna on jarama ko on to iwruɗon ɗum ɗon tun ɗuytande taw hay museni nin taw sukaɓe ko ɗum ɗon hani wakkilade ɓe wakkilo hara sa immigue ɗo a yeehi ɗo joni ka société on transport on ɗo hara sa hewti o tawi toon kadi diallo ba balde so sifa ɗen inɗe ɗon ɗum ɗon kadi hollay wondema on kadi o waɗay da'awa ka woniri ɗon ɓe gandi o musidɗo meɗen wono directeur masjidul ansar ɗo heewi buy e julɓe tewtini enen communauté on ɓe o walliti ka golle makko toon ko toon o wonno ko ɗum waɗi ɗum ɗon fof ko ɓayi o wakkilike o jangi o woni nder toon ko ɗum waɗi jonni mo on poste ɗon tawato so yi toon kadi musidɗo makko julɗo haray kankay mo wawi modda wallitade hay so tawi koyo régulan mo kaydi na okkorgol mo mbuuɗi kono so ayi mo tun andi oɗo ko siɗɗo ma ɗum ɗon haray ko moƴƴere molnade ko welo welo wonande haray ko ɗum ɗon faltino andintinde jamma o tawa aybin hay e hunde e métieji ta aybin hay e bani adama kala no woniri so tawi ko kasbul halal ka on tigi faggitorta no dagori haray l'islam on no jaaɓi mi toriki allah subhanahu wa ta'ala on yo allah okki en timmode labane aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal